Ja siin on ikkagi jätkumas siis kolmas osa, 18. aprill 2025 ja see oli siis suur reede. Ja mul oli väga hea meel, kui ma siis eile 19. Aprillil aru sain, et peale lõunat tõusis siis selline tormituul ja õhtupool jäikest ja vihma ja hommikul oli küll ilus ilm, aga vähemalt meil tõesti õnnestus see sõit ära teha. Täna on juba 20. ja ega siin on ka selline väga poolkahtlane ja jahe ilm. And here is continuing the third part, and in yesterday it's 19 April. It's in the morning period it was very beautiful weather, but after the lunchtime it's a stormy weather, and after that was a thunderstorm was in the evening, and it's a small rains was in the daytime, and I was glad that I kind of made in 18 April 2025 that ride. И здесь продолжается третьим части, и больше этого пыли не добавляется, и оказывается действительно, что вчера, 19 апреля, было уже, утром была очень хорошая погода здесь, город Тарту, Эстония, потом стало ветреный шторм какой-то там, это молния была, и да, и сегодня не очень хорошая погода, уже 20-е такое, еще по перемирию, еще очень слабо данные такие, ну, посмотрим. Nii oligi siis ikkagi tagumise ratta vahel oli поле, так между крылом и старым, этот там была грязь. Один раз ехал только на грязь задним колесом и сразу туда зацепил быстро, вот так. And yes, in here was it's a wing, and in here was dirt, and it's like it's a dust. It's a very strange. I'm never was seeing it before. And now, how much we was riding, and we are riding it 54 kilometers and 2 hours 55 minutes and stopping 35 minutes. Итак, 52 километра ехали, 2 часа 53 и 37 стояли. И смотрим. И в общем еще 164 надо ехать. Nii 52 olime sõitnud ja peaaegu 3 tundi ja 37 minutit seisnud. Ja 164 veel sõita. I need to more ride is 164 kilometers. In here it's quiet. I'm trying to hear it. Is it back wheels is it makes some noise or not? It's not. Я попробовал послушать заднее колесо, сделать какой-то шум или нет. Не сделает. Да. Неприятный момент. И вот задним колесом один раз только на грязь ехал, и все. И там зацепил. И вот и все. Начинал собрать туда и потом затереть такой пыль. Странно. Так, немножко медленно едем. Расход нормальный, вроде не затерет нигде.
неприятные моменты такие, которые сразу ты понимаешь, в чем дело. А обычно эта грязь попала на этот первый колесо, и так-то сразу так видно было, потому что здесь шина пошире, но заднее колесо, шина тоже немножко побольше сейчас, немножко так, повыше немножко профиль, и расстояние между этим крыло и этот действительно может быть поменьше такое. Ну, расход 110-120 ватт, это нормально. А там еще на дороге еще какое-то говно было, тоже в некоторых местах там. Оттуда тоже собрал, наверное. I think that it's little warmer when it was in the when I was starting, but it's not warm. И так чувствуется, что немножко теплее, но не совсем тепло, если так кататься здесь. Так скорость немножко медленная. Если опять начинается как-то странно пылить, тогда надо, конечно, обратно вернуться. Я даже не знаю, не вижу даже. Потом мы в Виляндии смотрим, если опять там все такое, все это опять покрыто все новым пылем. Я даже не знаю. Веточку нашел, почистил вроде. Nii, no vähemalt sõidame ja naudime. Autosid ei ole tõesti palju veel siin liikluses, ei ole sellist tihedat asja, ei ole. Tuul oleks nagu mulle vastu. И так ветер вроде как напротив такой, прямо такой. Вообще-то говорит, что переменный ветер. Но Вентускай показывал, что из восточной стороны, потом поворачивается юго-восточной и потом южной. А мы едем запад, ровно, более-менее такого, немножко сюда-туда. Так, 17 километров до первой круговой дороги, которая перед Виляндиской такое. Там долина. И на левом стороне озеро, Виляндийское озеро такое. Ну, я же в прошлом году там ехал, рядом там озером. Видео есть. С этим велосипедом.
автобус сзади. Почему я чувствую, что теплее стало? Потому что рукам уже кожаных перчаток не так холодно. Aga siin on küll sel aastal metsa maha võetud. I в этом году здесь налево видно, что порезали леса. That winter was it's cutting its forests. We're seeing it's so fresh, it's everything. Nii, ja kuhu me siis edasi sõidame? Proovime siis rääkida ka. Jõuame Viljandisse välja. Ma sõidangi selle Viljandi selle bussijaama juurde ja siis nii-öelda selle keskuse juurde, kuigi ma võiksin sealt keerata, seal on nagu selline paremal pool ilusate majadega. Tänavad on seal. Osad on seal Eesti-aegsed majad, osad on 50-ndad, 60-ndad seal on niiviisi kõike. Aga ma sõidan selle maaliinide bussijaama juurde ja siis selle uhke selle kõige suurema keskuse juurde sõidan välja ja sealt keeran siis Suure Jaani poole. Aga ma ei sõida mitte seda Viljandi-Tallinn maanteed pidi. Toda pidi on Nõme, aga toon arvatavasti siis see päris selline vana maantee olnud, et me sõidame sealt. Ja seal on siis selline koht, ma vaatasin kaardi pealt, toda teelõiku, mis on nüüd siis Viljandi ja Suure Jaani vahepeal, ma ei ole kunagi toda teed pidi sõitnud. Ja seal on siis selline koht nagu Sürgavere, siis Sürgavere juures peaks olemagi kõige kõrgemad kohad, 120 meetrit, umbes. Kui ma vähemalt Google Mapsi selle jalakäijate režiimis ma nagu vaatasin seda, et kus siis see kõige kõrgemad kohad on. Seal näitab küll, et nagu graafik, et nagu tõuseks nagu jõnks nagu kähku ülesse nagu niiviisi. Aga kui ma vaatasin nagu seda kaarti, siis nagu ta tõuseks ikkagi nagu aeglaselt, mitte niiviisi, et järsult sõidame kuhugi ülesse Mäkke ja kõik niiviisi nagu Otepääle. Ta ei tundu nagu nii olema, aga alati on niiviisi, et seda, mida me näeme silmadega, seda me ei näe kaameraga. Kui ma näen näiteks kaameraga, et on mingisugune sügav org või mingisugune selline langus selline suur või tõus, siis kaamera seda absoluutselt ei näita. Ma vaatangi, et mul ikkagi tagumine ratas tõstab mul kive tõstab üles. И здесь было знак, что комиссия тоже было, что знак, что лягушки, вот посмотрим, чтобы лягушки здесь переходят здесь. Посмотрим, чтобы действительно через лягушек не проехать. Так, грузовик какой-то или автобус. Грузовик.
Так, едем 25 километров в час приблизительно. А ИГУ показывает 26. Ну там туда, туда. 26, 25. Ну, немножко теплее, но руки уже так. Я этот вот сейчас хорошо видно все этот мостики. Я здесь тоже же переходил через эти мосты 1 год. Так, сейчас мы выйдем из этого долины, этого озера Выртсjärve. Вообще-то, где мы ехали, сейчас этот была даже древняя долина. А сейчас мы уже начинается опять такое. Ну, этот уже из царского времени здесь дом. Этот, наверное, тоже. Даже не знаю. Может быть, действительно, что сырость собирается потихоньку между асфальта, собирает потихоньку колесо, между задним колесом тягивает. Я здесь почувствовал, ехал, что даже через этот крыло подтягивал какой-то камушку, как будто бы приклеивая. Так, как где солнце? Нет. Так, здесь этот православная церковь налево. Сейчас скоро немножко дорога поднимается, и тут есть первый магазин. Но я не хочу пока еще останавливаться здесь. И, наверное, этот магазин, он не сетевой. Он, наверное, сегодня закрыто тоже. Я говорю, что сегодня и птица не летает, и этот... так, сколько там скорость была. Потом камера, посмотрим. Дом народа показывала наклейка там. Ну вот здесь я не хочу на сырость ехать, а то опять начинается собирать какой-то маленький мелкий грязь туда. Вот так резина этот приклеивается и собирается. А вообще-то не хорошо было бы так к краю ехать, здесь лучше бы там ехать. Так, sadi пока чисто. Nii, ma ei taha see kurat niiske peale minna, pärast hakkab jälle ratta peale midagi kleepuma ja pisikesi kive ja paska kinni võtma, jälle porilaua vahel ja kiskuma ja... Joo.
siin on ju ilusti ära tehtud selline sild ja siis selline päevitus, suvituskoht. Kuna ma siin käisin viimati, siis 3 aastat tagasi või, siis ta oli. Ja mäeosas on pood and top of the hill he's in here. It's a small shop and I think that is today is closed. Yes, I talk that I want to be like it's meat pie, but that's not now. It's a little early. But I think that is today is all the that private shops is today is I think it's closed. What? No. Maybe it's a burger, hamburger. All right. And the clock is it's 9:33. И время уже 9:34. Грузовик. Они не могут мимо ехать из меня. И вот по закону, если он не может взять дальше 1,5 метров, он должен понизить скорость до 30 км в час. Но это нормально было. Ехал медленно мимо, потому что в другом стороне была машина, и он не мог туда подвигаться. Вот у нас и эстонские новые законы уже год, но меньше года, как они уже действуют. Вроде работает. Так, странно, у меня пыль в рту, между зубами что-то. Так, здесь этот велосипедная дорога, по-моему, кончился или пойдет до Виляndi уже. Может быть, перейти туда или не пойти. Что-то я не верю, что он до Виляndi поедет, дойдет эта дорога. Я думаю, что мне просто здесь сейчас просто поспокойнее. Хотя я знаю, что асфальт неровный здесь, конечно. And maybe it's in here, it's more quiet, you're right, but I think that it's somewhere in here where that road was, it's bicycle walking ways, it's like it's ending, I think it's. But I remember that in nearby Viljandi it's again. But to Viljandi it's now 11 kilometers, but I'm not believe that it's the same bicycle road. It's but in here it's more in here it's not cars, I want to say, and I'm not believe that it's today is in here somebody is walking. Today it's so holiday, and I'm know that it's a summer house region somewhere in here, but we're not seeing that because it's a fog. Нормально едет, расходим. Ага. And that's it, so all. That road is ending, yes, I'm knows. But
nii varsti tulevad parem kätt, tulevad need, nüüd on ta Viljandi, mis ta oli, Viljandi tööstuskool või Viljandi teenistus või teenendus või üldkutsekool või kuidas teda nimetati. Siin on keegi välja sõitnud siia кто-то здесь аварию сделал. Vanasti oli, Vene ajal oli ta Gagarini nimeline näidis Sovhoostehnika. Ja seal ma olen ka ringi sõitnud. Et siin tulevad need maa-alad varsti. Viljandi teeninduskool või tööstuskool või Viljandi mitte kultuuri. Vanasti oli Vene ajal oli Viljandis kultuurikool. Nüüd on ta, mis asi ta nüüd on? Kultuurikolledž või? Ja mis sealt Vene ajal välja tulid? Väga huvitavad asjad tulid sealt. Sealt tulid välja klubi juhatajad, siis muusika, koori, külakoori laulu ja mingid, tantsu vist ei olnud, aga külakoori, pasunakoori eestvedajad ja siis olid raamatukogu hoidjad olid. Tulid sellest koolist, tulid vanasti välja. Midagi pidi veel olema. Aga nüüd on kõik on etlemise ja näitemängu peale vist üle läinud. Kuigi ma ei kindel olla, ma ei ole uurinud enam seda asja või tähendab sõna uurima on võib-olla vale sõna. Aga ma lihtsalt ei tea, mis nüüd on. Kindlasti ma ei hakka seda mitte kunagi spetsiaalselt tegema ja vaatama. Раз вот электричество нормальным, это значит, что не стирает никуда что-то. Или он так мелко так стирал, а не чувствовался по расходу, и я не понял. Только остановится, пухья еще этого не было. И попробую держаться на сухой стороне. And I'm trying to ride it now. Where is the dry side? I think that it's yes, it's a dirt, but it's make like it's that gray dust. Uusna. Ma olen siin ka olnud, aga see ja siin on vana tee või vanasti on läinud siit ja siis sellest Uusnast sai ju läbi käidud, seal on ka väikene pood on. Ja siis ma käisin seal selle Uusna mõisa juures käisin. See pidi olema siis 2022 aasta suvel. Если еще говорить про курьеров, тут по-другому. Действительно, по разным городам учат разные оценки. По тот самый там Яндекс Еда, Яндекс Доставка, то Купер, то Вайлберри, что-то еще там было системами.
что некоторые места там, даже там на электровелосипеде человек получает там 92 или 93 рубля, а в Питере он получает 193, он морщится, он говорит, что так мало, это издевательство. А в других местах еще за 93 еще человек, ну, тоже говорит, что мало. Ну, говорит, ну, хотя бы этот. Да, ну, конечно. И еще сейчас все-таки эти инвестиции и денег не хватает. Этот Путин в стране. И по статистике малый и средний бизнес очень много закрываются. Уже этом 3 первые месяца. И вот как раз играет роль этот базовый процент, этот интерес или процент, что они не могут, чтобы развивать или что-то новое оборудование, что-то купить, что не этот базовый интерес из Центробанка такой высокий, если придет взять кредит, что этот огромный кредит и просто этот кредит задушит и невозможно этот погасить потом. И так, здесь начинаются эти горки-бугорки у нас. Говорят так, что Путин погубит экономику до середины 26 года. Воевать он может. Это точно. Они из какого-то странного, я не умею высказать, как этот фонд называется точно, но от какого-то фонда они берут денег. И Путин надеется тоже, что хочет, чтобы Трамп снял бы санкции, но большинство санкций и SWIFT это санкции Европы. Здесь даже Путину нечего сделать. Ну, про Трампу что говорить? Он вообще уже своих граждан хватает и посылает уже в Сальвадор туда. И даже Верховный суд, все 9 или 8 судья сказали, что одного этого пленника надо обратно принести оттуда. Трамп пресс-конференции открыто говорил, врал. Нет, все они голосовали, что он должен будет остаться там. И все. И никто не может уже против Трампа ничего не сказать. Так. Тут тоже какой-то грязь на дороге. Нехорошо этот. Потом опять между крылами будет все этот. Навоз. Вот он и воняет здесь тоже. Ja sõnnikud oli siin veetud, see siin lõhnaski ka ja haises, ütleme, see ei ole lõhn, vaid see haiseb. Aga noh, see ei ole midagi imelikku, see on täitsa tavaline asi. Ja ega vanas linnaski, kui me ikkagi rohkem aiamaad tegime, mul kasvas isegi kartul kasvas kunagi. Kui ma koolis käisin, kasvas meil siin akna all kodus. Ja aetoad olid, türgioad olid, igasugused asjad olid, herned olid, igasugused tillid ja sibulad ja küüslaugud, murulaugud, need olid juba nagu muuseas. Kunagi olid ka seal maasikad, aga maasikad hakkasid kogu aeg varju kasvama ja sellest ei tulnud välja midagi.
aga ka sai sõnnikud toodud ju vanasti ka sinna. Ja ei olnud mingisugust asja, et keegi oleks kaebama läinud. Mis mulle eriti, ma ei tea, kas see just päris nalja teeb, aga ma vaatasin eile, ma vaatasin juba mõned päevad tagasi, oli vähemalt selline uudis, et laste koolipäev peaks algama alles kell 9. No jah. Saate, siin võib olla mitu argumenti sellel asjal. Et võib-olla, et siis lõpeb ka lapse koolipäev, lõpeb ära sellisel kellaajal, kui lõppevad vanemate tööpäevad. Ja tal on kergem lapsele järgi tulla. Aga kui ma näen näiteks seal samas see meiegi kooli juures seal, mis on see internaatkool, see kuulmis- ja kõnehäiretega, või erikool või kuidas teda nimetatakse täpselt nüüd. Vanasti oli ta eri-internaatkool, ma ei teagi täpselt, kuidas ta nüüd on. Hiie kool on ta lihtsalt vist, aga noh, kuidas niiviisi. Ja siis siin oli silt oli näha Põltsamaa, aga sinna jõuame me täna välja. И здесь была наклейка или этот указатель, что Пыльцама, но вот и туда тоже попойдем сегодня. Если попойдем, ну то должны, да, как-то так. Расход нормальный, там видим тут только 0, даже 13 едет сам. Это значит, что вроде так... Nii, ja siis selle kooli selle asja kohta, et ma näen ka, et kella 2 aeg või mingisugune selline kellaaeg autod seisavad ja ootavad lapsi. No hommikul ma ei näe, aga ma olen mingisugune päeval, olen vahepeal mingi selle all mööda käinud seal poodi või midagi niiviisi. Siis ma näen. Ja tegelikult, kui ma nüüd võrdlen oma seda vanad meie tunniplaani, meil oli vanasti algas kell 8, pärast algas kell hakkas veerand 9, hakkasid tunnid hakkasid. Ja ma mäletan seda, et kui meil oli 6 tundi läbi olnud, see oli 1:30. Nii. Aga 6-tunnised päevad tulid meil alles võib-olla mingisugusest 6., 7., 8. klassist alles. Ja hiljem tuli ka juurde 7. tund tuli juurde, aga meil 8. tundi ei olnud, aga muidugi me käisime ju laupäeviti ka vanasti koolis. No olgu, et võib-olla, et sai siis võib-olla see ära jagatud nagu see arv. Aga ma vaatan seda, et eks ole, kell on 2 läbi. Kell on 2 läbi mingi veerand 3 paiku ja tulevad järgi autod sellistele junsudele, kes on mingis 1., 2., 3., 4. klass. No nii. 1., 2., 3., 4. klass, 4. klassis oli meil maksimaalselt võib-olla 5 tundi päevas. Ma võin nüüd natukene eksida. Või 4 tundi. Nii, ja 4 tundi tähendas seda, et 3:12 olid sa juba vaba ja 5 tundi oli, kell oli 12:30 ja sa olid juba vaba. Et kuidagi kell on liiga palju ja kuidagi liiga hilja saavad nagu liiga väikesed lapsed lahti. No olgu, see on natukene võib-olla teistmoodi kool, eks ole. Saame ka võib-olla sellest aru, aga et seal on see teistmoodi võib-olla mingid
noh, ta ei ole tavakool, ütleme nõnda. Aga see tundub kuidagi nõme olema. Sest et meil oli esimene asi oli niiviisi, et saaks aga võimalikult kiiresti koolist minema, mitte veeta seal pikka päeva. Ja oligi niiviisi, et vahel õpetaja mingile pahale poisile tegi karistuseks, et jääd peale tunde. Ja see oli tegelikult, moraalselt oli see väga suur nagu selline karistus. Et sa tundsid ennast nagu kohutavalt nagu ebaõiglasena. Õpetaja parandas vihikuid ja sina pidid klassitahvli, mis oli nagu selline pruuni ja kriidi ja selle segune, pidid ideaalselt pruuniks lööma nagu kinganinad. Ja minul ei tulnudki seda kordagi ette. Aga ma tean, et me oleme sellest rääkinud kooli ajal ja see oli, tekitas, kes jäeti peale tunde. See tekitas kohutavat vimma tekitas. Ja nendel seal. Nii, nüüd on vist see tee, mis läheb kuni Viljandini välja. I tak, тут эта дорога, по-моему, который пойдет до Вильянди. Так, тут круговой дороги 3-6 километров, да, этот пойдет туда, да. Давай, здесь поспокойнее, хотя я буду больше здесь прыгать. And here, yes, it's to the first ring road, it's 3 and 5 kilometers, and it's a 9:55. And I was thinking that I'm being in the Viljandi city is more early, but it's not. All right. It's a very, very long time. It's after that, if you being in the Viljandi, I don't like that places. If you being in the Viljandi, we watching it's how much it was. It's takes that all the time. Итак, Вильянди, пойдем посмотрим, сколько все эта авантюра брала время. Что-то уже светлее такое небо, но туман. 10 часов уже и еще туман. Ja üldse on kuidagi see kooliõpilaste see asi näiteks, et ütleme, et niiviisi, et isegi ma ei tea, vanemad, kes praegu on lastel, on ju. No nemad on ka juba selle põlvkonna lapsed, kes kasvasid üles teistes oludes juba. Võiks arvata ja niiviisi umbes. Ja ja kui vanasti ikka õpetaja jalutas ringi näiteks, oli mingi venekeelne etteütlus, oli õpetaja Jerementšuk oli meil ja siis oli ikkagi niiviisi, et kas mingi kuradi pikk kaardikepp või pikk joonlaud võis üle kukla käia või sikutas kõrvast väänas. Ja siis ühte minu klassivenda ütles, kelle hüüdnimeks oli muideks Kere, aga siis oligi naljakas, ütles niiviisi, et ta natuke halvasti rääkis, eesti keelt rääkis, et ütles, et loll pia,
on kehaline juhtluseks. Niiviisi. Ja siis see oli veel eriti naljakas, sellepärast, et kuna tema hüüdnimi oli Kere. Ja kuigi nimega ei olnud mitte midagi sarnast. Ja keegi ei läinud ja me kõik teadsime, et no mine proovi vanematele kaevata, et õpetaja väänas mind kõrvast. Ja siis kui küsitakse, et miks sind väänati, no segasin tund ja midagi tegin ja sebisin, on ju. Kord ise oled süüdi, on ju. No olgu. Nüüd inimesed ikkagi räägivad seda, et õpetajad, et millised on praegused klassid ja need asjad, et on siukesed paskaagid on. Et noh, kes on nüüd noored õpetajad, mingid 23-24 aastased, kes ka veel mitte eriti ammu ei käinud koolis, ütles, et isegi nood ei ole nii hullud ei olnud, kui nüüd need paskaagid on. Ja mitte midagi teha ei saa. Teevad, räuskavad, lärmavad ja nii kui sa midagi neile ütled, nii kõik kukuvad õhinal, kukuvad telefonidega filmima, kohe kaevatakse kuhugi ära, juba kutsutakse mingisugune direktori õppenõukogu juurde ja mingisugused värdelikud, ta ütles, no kuidagi, ei mitte, no ütleme niiviisi, et juba vanemad, et naisterahvas tuleb, vahutab, et tema lapsel on see ikkagi õigus ja kõik selline asi, on ju. Ja et noh, здесь раньше было, это называется Вана Выйду, Старые Победы, или как-то так, здесь я был, здесь. В советское время было совхозтехникум, не техучилище, сельскохозяйственный ну как-то так, имени Гагарина. Что здесь с Гагариной связано? Ну, конечно, ничего. А теперь здесь собрано все вместе, Виляндиское общее какое-то техпрофессиональное какое-то училище. А здесь даже курсы водителей на категорию Е, автобуса я не уверен. А вот эти, кто хотят прицепом ехать, здесь тоже их учат. Ну, как на дальние рейсы, таких вроде такого. Так, здесь попробуем. Ветер. Но здесь спокойнее ехать. Так, 50, 25. Так, до круговой дороги 1,3 километра. Оттуда ветер такой. Ну да, и ветер должен был поворачиваться на юг. И потом мы начинаем ехать на север. Так что ветер будет сзади. Et sellised hullud, jah, sealt see rääkiski inimene, ütles, et hullud emad on praegu. Et kuidagi, et kõik õigustavad meeletult oma võsukest ja kõike sellist asja. Laps on selja taga, teeb nägusid ja irvitab õpetaja üle ja kõike niiviisi. Et absoluutselt enam mitte mingisugust austust, aupaklikkust enam lastel mitte millegi vastu ei ole. Et täielikult on, et on täielikult ära paskaagistunud. Nii, siin on Viiratsi, siin me oleme ka käinud, siin on ka päris palju ühes otsas seal tagapool vist oli Kaguservas või Idaservas on seal uuemaid majasid on, aga muidu ilus asula. И здесь этот Виратси, здесь хороший поселок такой. Там юго-восточном стороне и новые дома, в общем-то, 60-е, 70-е, тут есть еще 80-е. Таллина, там озеро и сразу и Вилянди. And in here it's a Viratsi borough. I was in here houses from
60s, 70s and 80s, and it's southeast side, it's new, brand new houses, but in here it's valley, and in the left side it's Viljandi Lake, and in the other side of the valley it's Viljandi. Ja sõida ringteelt maha esimesele teele. Ringteele jõudes sõida maha esimesele teele. Sõida sama teed mööda edasi. And the speed was in one moment I watching was it's 48 kilometers per hour. И один момент я смотрел 48 километров в час было. Но да, велосипед тяжелый, он набирает даже на простейших этих местах, он просто набирает скорость. Так, здесь этот кончается, мы этот знаем. Здесь надо на большую дорогу пойти. And here it's ending, and we need to ride to the... Oh, right, it's a far. And that is in the other side, but we not riding to another side. In here, it's again, it's dirt. It's and I'm not wants to ride on the dirt. It's again, it's blocking. It's my wheels again. And we need to ride up to a hill. And in here we're helping. And it's a beautiful place if you live in here in the up of the hills. Houses from the end of the 60s, the end of the 50s, and from the 60s. And it's a good view, it's down. 10 миллионный вид. Я не рублю, имею в виду домики в конце 50-х, 60-х, такие же, как у меня там. И вид отличный вниз. Тут что-то дождь, что ли, был. Ну, отсюда тоже. Вид, наверное, может быть. Но тут и 70-х домов тоже есть. Например, этот. Или в конце 60-х. Все. Слишком быстро. And now we are riding to a, like it's a, to a central city. No, it's not most central, but all right in here it's like it's a big trade market. It's the biggest in Viljandi, I think. But not way not more in Viljandi. It's not funny, but it's I think that it's not needed. But navigator wants what I was be turned to a
And navigator wants that I'm turned to the right, but I'm riding forward. It's the same. Yes, I'm glad that in here it's a bicycle road. Alright. The main street, in here it's so narrow and the cars can't be right. And it's better if I'm moving in here. And 1931, in the beginning, in the 9 or 10 August in here, starting is a battle. And Germans are starting to liberate the Viljandi. And after that is one German officer is writing that that city is the most beautiful city that he ever sees, like it's a old German style city. Many houses is burned down too, yes, we know that, and many houses is removed in Soviet period. And it's in here, it's a trade center. Is it ugly? Yes, it's ugly. Итак, мы видим здесь старые дома. И один немецкий офицер в 41 году, как-то они освободили что это самый красивый город, что он вообще видал. И это такой, вот такой бандуру некрасивую просто сюда сделать. And in here we made it a small pit stop somewhere. It's a little more, and it's watching in what condition it's now. It's a bicycle. It's collecting. It's collecting collecting it's again it's a dirt or not. Так, посмотрим еще, будет здесь новая пыль или нет. Да нет уже. No. And now it's not collecting the dust. Now it's normal. And now clock is at 10:11. И время 10:11. Так, посмотрим, сколько велосипедный компьютер нам показывает. 3 часа 44 минуты. Так. Итак, ехали 76 километров, 3 часа и 52 минуты. Но здесь 3 часа 45. И стояли 38 минут. И максимальная скорость 48. Ну да, он показывал один момент. And we ride it is 76 kilometers and it takes its time is at 3 hours and 53 minutes and stopping time is 39 minutes. Nii ja võttis aega 776 kilomeetrit ja 3 tundi 53 minutit ja 39 tundi seistud ja 48 kilomeetrit tunnis oli siis see maksimum, kus me siit Viiratsi juurest alla sõitsime. Mis tähendab seda, et me sõidame 70 kilomeetrit, sõidame 4 tunniga maha. Nii.
Ja nüüd vaatame siis seda. Ja это значит, что мы 75 километров едем за 4 часа. Примерно. И нам надо еще ехать 142. Это значит, что еще 8 часов. Время сейчас 10. И еще 8 ехать. 6 мы будем обратно, не раньше. And it means that in here it's showing where we need to ride is 142 kilometers. And if you are using it's like it's 4 hours for to riding to here to the 76 kilometers, it means that we need to ride more 8 hours. And now it's 10 o'clock, 10 a.m. And it means that we need to ride more. We're riding like it's 8 hours, and it's being like it's if you made its average calculate, but it's it's never work. I think that we being back in the home, maybe it's 7 p.m, maybe it's 8 p.m, or middle of that. And the sun is going down, it's 8:31 it's today. But it's more warm. Alright, I made it a small pause in here. Nii, ja ikkagi 8 tundi võib see asi aega võtta veel sõit, seepärast me sõitsime 76 kilomeetrit 4 tunniga, 142 on vaja veel sõita, tulevad tõusud, kõik võtab aega ja 8 tundi, nii et mitte enne kell 6 veel kindlasti ma ei jõua kohale. Ma ei usu seda hästi. Lihtsalt ei usu. Так, 8 часов еще ехать. Сейчас так. Не раньше 7, между 7 и 8, может быть, будем. Потому что еще 1/4 ехано или 1/3 ехано. А еще 2/3 надо ехать. Еще только 4 часа, этот 8 часов. А хочу еще остановки сделать маленькие. Здесь рано еще что-то покушать или похавать. Рано еще. Nii, alustame siis järjekordselt järgmist osa ja hakkame siis välja sõitma. Ja tõepoolest diislind on siin natuke odavam, kui muidu on 1,4 vist kopikatega, siis siin on natukene odavam. And in here is a Circle K, it's a diesel, it's a fuel, it's cheaper than in other gasoline stations, it's little. I'm seeing that in America, UK, US, it's do have it's a Circle K gasoline stations. There. And continuing again, or we not want to stop in here. I think that it's that the city is sleeping it's today, but it's not. And after a little less than 400 meters, we turn to the left, and it's I think that it's a little more quiet. Maybe it's not. All right. In that road is name is Tallinn Way. И так этот Таллинское шоссе. А мы поворачиваемся. Я мог бы и по Таллинской шоссе ехать, но там неинтересно. Ну что, здесь тоже, что ли, был?
Вот интересное такое, передвоенное дома такое. Но здесь вообще 19 век. Или 20-е. 300 meetri järel jõuad vahepunkti. Ну вот, тут советское уродище, этот видно. Тоже старый 19 век. А мне еще туда надо ехать еще. Что у нас тут сзади? А мы тут тоже по Таллинской шоссе едем. А там мы сейчас несколько километров по Таллинской шоссе едем, да. Yes, we are riding in here by Tallinn way in. Oled jõudnud vahepunkti. After the 3 kilometers we only turn to the left. Sõida sama teed mööda edasi. Так, не хочу на мокрое место туда ехать, опять потом будет грязь собирать. Так, что они тут прыгают? Пьяные полицейские, что ли? Здесь написано «Автомир». Huvitav, ka siin on diiselkütuste hind oli odavam. Äkki on alla läinud, ma ei ole märganud lihtsalt. Tractor sales and different companies in here. Тамбрекс. Тамбрекс — это рабочие одежды, самые дорогие рабочие одежды в мире. И все такое. Принадлежность. Так, мы выезжали уже, мы уже деревня, все. And we are out of the city, we are in the country. We are in the village. И как, не хочу, конечно, так сказать, но как говорит Андрей Едунов, и мы на трассе опять. И вот мы и на трассе. Как? И вот мы и на трассе. Можно добавить опять. Так, я вижу, что здесь есть велосипедная дорога. Ну, насколько этого хватает здесь, не знаю. And here's bicycle and walkers way, but I'm not sure at how much it's that in here. Let's try and see. And it's in here. It's right. It's more peaceful, and it's. Only after 1 kilometer and 200 meters we turn to the left. All right.
that way is going direction to Tallinn, it's a capital city, but we turn to the left. Yes, I cannot do it right by that way, but we're seeing it's a traffic, it's no, it's not interesting. And we're riding by the one way. By that, I never was in that way. And in here, yes, it's landscape is changing, it's being it's higher and higher. Так. А дальше что? Да все. Закончился все этот лохва здесь. Все. Ну так всегда. Надеюсь, что он что-то подальше пойдет, эта дорога, но вот так они здесь и так и он закончится. Так. У нас тут разные камеры были, странные. Nii, ja kell on 10:28, me oleme alles ei tea, kus kurat võtaks. Üks kilomeetrit ja siis on meil pööre. Время уже 10:30 почти, но 2 минуты еще. И у нас еще туман. Откуда они берут сегодня этот 23 градусов тепла, я не знаю. Ja kus täna võetakse see 23 kraadi sooja. Mul on küll seda väga raske öelda, aga ma võtsin lühikesed püksid muideks kaasa. Et nendega hakata seal manipuleerima. Jällegi mingi selline koht, mis võib arvata, et on nagu mingisugune mõis, aga võib ka eksida. And we are wasting like it's less than 100 watts, sometimes it's 60, 45 watts, and it's a 70 watts. No, yes, it's going, it's a little, it's down, it's away, it's now. And this place name is North Sakala district in Viljandi County. Так, сзади нету никого, но мы все равно показываем рукой, что-то здесь теперь есть. Опять спортсменка комсомолька. Pööra järgmisest vasakule, seejärel pööra järgmisest paremale. Pööra järgmisest vasakule, seejärel pööra järgmisest paremale. Mul on mingi pööra järgmisest paremale. Siit on ikka õieti. Pööra järgmisest paremale.
sõida sama teed mööda edasi. Pärnu me küll ei sõida, aga так, этот тут 19 век, and this is the 19th century. It's after the 3 kilometers and 800 meters we turning to the, it's a next turn point. It's I'm hope that in here it's not much cars. I'm hope that. Итак, надеемся, что здесь нету особо много машин. Асфальт неровная. And it's not very good asphalt in here. I'm little jumping. All right, in here it's asphalt condition is a little change. Так, этих местах никогда не видал. And I never was that places. I never was in that roads before. And it's let's watching around. We can hear it's arrested. And the fog, it's still, the clock is, it's 10:33 a.m. and it's still, it's a fog. And today is a promise that is being, it's 23 degrees, and I don't know how, and how it can happen. And yes, I'm thinking it maybe I made it too in the summer period. Made it small, not that small travels in the Latvia and Lithuania, and by that I want to understand it how much I can ride with that batteries. And using at first it that battery what is in the frame or on the frame or in or inside, no, not inside frame, under the frames. Under the frames, pipes, or what is it called? I don't know. And it, if it's working, it's today. It's 110 kilometers. It's not bad. And I think that in the travels are starting to use only the batteries. Uh, 200 kilometers to ride in one day, it's a little much. If I made it road plans to north east Estonia, the day distance is not longer. Not longer. It's maybe it's not maybe it's how to explain. It's not very long. Maybe it's 110 and maybe it's 120 kilometers. But yes, I want to stop and watch around and everywhere and whatever. And in here must be Viljandi-Tallinna Railroad. Is this должен быть Viljandi-Tallinn железная дорога. Так, в каком кондиции здесь особо не прыгали, но так. Так, расход увеличивается на 300 ватт, потому что мы поднимаемся. Так, немножко помогаем. Уменьшим расход сразу. Да, все. Итак, я действительно этих мест никогда не видал. Здесь, по этой дороге я никогда не был. И действительно спокойно ехать здесь. И можно смотреть окружность.
Но туман, он до сих пор еще. Да где это обещанное солнце? Расход 0. Но мы немножко вниз едем, поэтому. Ja kulu on 0, aga me sõidame ka natukene alla selle pärast.